Croeso i'r quiz. Pei. Stwtch. Gwen. Meia. Maggie. Ela. Be di enw'r lle yma? Llybredig. Be di lliw sgert Maggie Ann? Gwen. Oh no. Reit, pwy di'r cymeriad da ni wedi weld yn Llynbrennig bore yma? Maggie Ann. Da iawn, faint i Maggie. Reit, be arall ni ofyn? Be maen nhw'n neud tu allan i'r drws rwan? Be mae Meia wedi cael ei gwneud bore yma? Peint o Gwynedd, da iawn, Maggie, cael 2 boint. Helo, Chris dwi, hwn di quiz Pei Stwtch. Enw fi di Sean. Enw fi di Holly. Cwestiwn 1. Be ydi oed dad? 36. Okay. Gywir. Cwestiwn 2. Be ydi lliw Chris Peter Rabbit? Clas. Ww, da yna chi. Ie? Be ydi lliw Chris Benjamin Bunny? Bow. Be ydi enw y pentre lle dyn ni'n byw? Gwynedwydd. Da. Reit, so mae Sean di gael mwy o cywir, so ti'n gael switch, oce? 1, 2, 3, 4. Ryan. Mam. Cwestiwn 1. Pa blaned ydy agosach i'r haul? Ryan. Pa blaned ydy agosach i'r haul? No. Me! Jack? Pick me! Jupiter! Saturn. Mars. Mars. Na, dim pwynt. Faint o ddefaid sydd yn Nghymru? Jack. What? Faint o ddefaid? 2000. Na, dau? Drin? Na, Yeah. 140. 140 na. A pa dau lliw rhaid i chi gymysgu i wneud gwyrth? Melyn a... Melyn a gwe. Melyn a... Melyn a co. Melyn a glas. Da iawn, Ryan. I'm winning. Oh. Sorry, Jack.